tubahaye ikaze ari nako tunabasuhuza inshuti zacu zakadasohoka mwebwe muherereye mu bihugu by'ibiyaga bigari abaherereye ku migabane yose y'isi tubahaye yambu muri kino kiganiro nanditse n'amakuru tugiye kugenda tubagezaho tugenda tuyabasesengurira akantu ku kandi namwe mukomeze mugenda mwumva ahisi igeze. Turagusaba utarakana subscribe, comment, share, like kubikora nawe wamaze kubikora turagushimiye mu izina ry'abanyamuryango bose baba kuri runo rubuga. Ni ikinyamakuru cyanyu rero Rwanda 24 News TV kibazaniye ibintu biba bigezweho kandi ibintu utapfa gusanga ahandi hantu ahariho hose. Tubahaye ikaze rero mwumve mwisanzuye muri aya makuru yacu tugiye kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Inshuti zacu zakadasohoka rero nkuko tumaze kubibabwira tugiye kugenda tureba amakuru y'aka kanya abagezweho ari nako dukomeza nyine kugenda tuyabanyuriramo gatanu kuri gatanu. Inshuti zacu zakadasohoka rero n'ubundi reka duhite twinjira muri ano makuru aho hagaragajwe akarengane abatutsi b'abanyekongo bakorerwa na FDLR izwiho gukora amabara bya hafi n'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Abo bantu ni ukuvuga ngo abo bose bari hamwe ariko banahangayishishijwe n'ibi bitero by'imbaraga bikomeje kuva ku ntare za Sarambwe. Ni ukuvuga ko rero inshuti zacu zakadasohoka hagaragajwe akarengane abatutsi b'abanyekongo bakorerwa na Felix Dogiteri uzwiho gukorana bya hafi n'igisirikare cya leta ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. N'ubundi rero ni amakuru tugiye kubagarukiraho gatanu kuri gatanu tugenda tunabasesengurira tugenda tubabwira uburyo aya makuru ahagaze. Reka rero dukomeze tubayabagezaho inshuti zacu zakadasohoka ariko tugenda tubabwira uko byifashe. Twari twababwiye ko n'ubundi hagaragajwe uburyo ki hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari kugenda bagirirwa nabi. Nibyo dukomeje kugarukwaho n'ubundi. Ni ibyagaragajwe n'umuryango wa Never Again Rwanda uvuga ko FDLR n'indi imitwe ikorana nayo mu gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23 yakoreye ubugizi bwa nabi abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ibashinza gukorana na M23. Bikubiye muri raporo Never Again Rwanda yakoze mu mwaka wa 2023. Iyo raporo ikaba yasohotse ku ya 12/3/2024. Yagaragaje ko ibitero byakorewe aba banyekongo byarangajwe n'ubwicanyi, kubasambanya ku gahato, kubatwikira inzu, gusahura imitungo yabo ndetse no gufata ngaza imvugo no gutangaza ndetse no kugenda bakwirakwiza imvugo zibibasira. Ni ukuvuga ngo uwo muryango wagize uti ibi bitero byaranzwe n'ubwicanyi, kubasambanya ku gahato, kubatwikira, ni ukuvuga ngo amazu yabo, gusahura amatungo yabo n'ibikangisho by'urwango, amagana y'imiryango
y'abatutsi yahunze muri teritwari ya Masisi na Rucuru ijya mu nkambi hafi ya Goma, ariko naho ishobora kugerwaho n'inyeshyamba. Umuryango wa Never Again wasobanuye ko ubuzima bwabo bwagiye mu kaga ndetse no mu kangaratete cyane cyane mu ntangiriro za 2023 ubwo umutwe wa M23 wamburaga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice bitandukanye. Mu kwezi kwa kane imitwe ya Wazalendo ikorana na FDLR yishe abatutsi 18 mu bice byo muri Groupement ya Tongo na Mupfunyi Shanga muri Masisi, isahura n'inka zabo. Nk'uko yakomeje ibivuga nuko mu kwezi kwa kabiri 2023 ubwo umutwe wa 23 yafataga Kichanga, FDLR, Mai Mai n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagabye igitero ku nkambi hafi yo mu gace Kakatoyi, Muheto na Ikobo, aho ngo bahatwitse inzu zirenga 100, bica abatutsi barenga 20, bashimuta 13, abandi 2,000 barahunga. Hari n'ababuriwe irengero nyuma y'iki gitero. Ni ibintu bikomeje rero kuba bitameze neza hariya ku butaka bwa Kongo, n'ubundi akaba ari nayo makuru n'ubundi twakomeje tubagarukiraho. Uyu muryango watangaje ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byiyongeraho iterabwoba abatutsi b'abanyekongo bashyirwaho n'abasirikare ndetse n'abapolisi ba leta, bababwira ko bakorana na M23. Ibi byatumye bamwe muri bo bafungwa, batotezwa mu bigo bya gisirikare, abandi baburirwa irengero. Uyu muryango watanze urugero rw'abasore 5 bakoreraga ku kigo gitunganya amazi cya Mwanza, batawe muri yombi n'abasirikare tariki ya 24 z'ukwa 2024 bashinjwa kuba abarwanyi bari mu 23. Aba ni Byiringiro Kennedy, Irumva Steve, Benze Mudari, Zirimwabagabo Sambibe na Nizeyimana Kariste. Hari umushumba witwa Kazungu. Uyu muryango uvuga ko yiciwe na FDLR mu gace ka Bihambwe tariki ya 25 z'ukwa 2024. Izi nyeshyamba zitwara inka yari iragiye zisambanya uwitwa Nzayisenga ziragora mu isambu mu gace ka Ngungu, zitwara inka ze. Uwo munsi abarwanyi ba Nyatura CMC ya Domi hamwe n'ingabo za FARDC batera ikusanyirizo ry'amata ryishyira hamwe Akojenoke muri Ruhonga. Mu mpera z'uku kwezi inyeshyamba za Nyatura CMC zataye agace ka Nyiro zitwara inka zirenga 5, gusa zimwe muri izo zabohojwe na M23 nyuma y'imirwano yahaganishije impande zombi. Hagati mu mwaka wa 2023 nk'uko uyu muryango wabivuze,
ofisiye ukomeye muri Nyatura CMC yasohoye indirimbo yise Abatutsi n'imbwa, ashimira abagabye igitero ku Batutsi muri Masisi na Rucuru. Hari amakuru avuga ko yishe umushumba amuhora ubwoko bwe. Mu bice FARDC igenzura yakomeje gutoteza abana, kwanga Abatutsi ndetse no kubagirira nabi. Ibi byashimangiwe na videwo yasohotse muri uku kwezi aho bitaga Abatutsi inyenzi. Ibi byose byagize ingaruka zirimo kugabaho ibitero no kwangiza imitungo wabo. Mu gihe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasira Abanyekongo b'Abatutsi kugeza mu mpera za 2023, abagera kuri miliyoni 1 bahungiye mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'umutekano wabo. Nshuti zacu z'akadasohoka rero twari twababwiye yuko tuza no kubasesengura amakuru kuri iyi tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu, nibwo ingabo ziyobowe na General Sultani Makenga zigaruriye umujyi wa Bunagana. Menya ko byari byifashe. Reka rero tubabwire mu ncamake nshuti zacu z'akadasohoka aya makuru nayo n'ubundi tuba tugiye kubagezaho. Ni ukuvuga ko ahangaha aya makuru aba ari amakuru atugezeho mu gihe cyihutirwa, natwe tugahita tunyarukira muri studio. Uyu munsi nibwo ingabo ziyobowe na General Sultani Makenga zigaruriye umujyi wa Bunagana uri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'intara ya Kivu ya ruguru. M23 gufata uyu mujyi w'ingenzi ikawirukanamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoresheje umwuga bukomeye cyane kandi yaharwaniye urugamba rukaze, ndetse ko ari General Sultani Makenga wari uyoboye wenyine nk'uko iyi nkuru yatangajwe muri icyo gihe na bamwe mu barwanyi ba M23. Nshuti zacu z'akadasohoka rero nimutwemerera amakuru yo kuri uyu munsi tuyageze ahangaha, ariko ntabwo twarangiza aya makuru tutarangije iyi nkuru twarimo tubabwira. Mbere y'uko M23 ifata umujyi wa Bunagana, yari yabanje gufata uduce turi mu nkengero zayo ndetse n'indi imisozi iherereye muri iyi teritwari ya Rucuru ari nayo Bunagana iherereyemo. Uyu munsi imyaka 2 ikaba yuzuye neza Bunagana iri mu maboko ya M23. Gufata uyu mujyi ntibyari byoroshye kuko yarimo abasirikare ba FARDC babarirwa mu bihumbi bingahe, ukubitiyeho n'abaje gutabara urugamba rurimo, baje bava Iguma n'ahandi mu bindi bice byo muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe abarwanyi ba M23 bo batari barenze 200 gusa. Nyuma y'uko M23 ifashe Bunagana, hakurikiyeho gufata ibindi bice byo muri
iyi teritwari ya Rucuru harimo kandi ko yahise ifasha kugira ngo higarurwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye, byose byaba biri mu maboko ya FARDC. Ni ibintu rero ikomeje gukora neza cyane, ari nako inirwanaho. Iyi teritwari ya Rucuru harimo kandi ko yahise ifata na Rucuru centre yarimo FDLR na Wazalendo barwanirira leta ya Kinshasa, nyuma kandi ikomeza gufata n'ibindi bice byinshi byo muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo. Biranavugwa kandi ko muri iyi myaka ibiri M23 imaze irwana n'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo gishyigikiwe n'ingabo z'ibindi bihugu ndetse na Afurika y'Epfo yabohoje ibice byinshi mu buryo butigeze bubaho n'ikindi gihe. Inshuti zacu z'akadasohoka rero nimutwemerere tubabwire ko amakuru yacu y'uyu munsi ari aha tubaye tuyahumurije, tubabwira ko ari akagaruka. Kanda subscribe, comment, share na like wowe ugeze hano kuri Rwanda 24 News TV. Wowe rero utarabikora nawe turagusaba kubikora kugira ngo tugusabire umugisha uturuka ku Uwiteka. Amakuru yacu nakagaruka rero, cacaho. Imana ikomeze kubagirira neza kandi no kubana nayo ibihe byose.